Biz hazır şıkarın restoranın beli dördüncü etajında жүрөбүz. Бул жака 5тен жогору жерге чейин киши кирсе болот экен. Биздин эки команда бар. Биз бияктан чыккандан кийин азыр экинчи командабыз билет аларларды. Сессия болуп кетишти. Андан кийин цветочный садка барабыз да. Сонун күндөрү турат күн ысык аябай. Баарын көрүнүштүү жактар. We got beach days on the anyway, Çetin buralar, yakadağın üstün bölümünde barını tutuştu. Yakta deniz durmuş, hatta Slovyalara, ayavay. Lekin, yakta bundayımız bu. Şansa barını sol. Gün